I can say that in his calls with the two presidents, the Secretary urged an immediate ceasefire in the region, accountability for human rights abuses. Yego ubwo ni ubutumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Rubio yabwiye Perezida Kagame na Tshisekedi ko bazaryozwa ngibyo muri Kongo. None se ngo Tanzania yarakaye cyane Samia Suluhu agatumiza inama naho Afrika y'Epfo yo ngikaba gikomeje warabimenye. Wumvise se byavuzwe na Ronald Rwivanga abanyarwanda bose bagashyira agatima hamwe naho se ngo ingabo z'u Burundi zapanuwe ngarika mayeri akabashobora kubashirana nabyo mbivugeho. None se amasaha 3 yashize batwigaho ngo abajenerali ba Tanzania bakabakubita agatoki ku kandi nabyo mbigarukeho. Umva naje ushinga no kumva ibicurirwa mu bwihisho bituma ndambura inyandiko nasanze muri Rotidel ngo nanjye mbaho kuri mutabwirwa. Amazina yanjye ni Chris Kame Bikers. Abizeza ko umutekano mu Rwanda ari wose, imipaka irarinzwe neza cyane. Ikibazo aho cyari kiri cyarakemutse, ngira ngo murabizi ko aho M23 yafashe kuva igihe yafashe ntabwo turongera kugira ikibazo kuri border yacu, bivuze ngo umutekano urahari. Ingabo zacu aho ziri hose zirimo gukora akazi nk'uko bikwiye, zirarinda ubusigire bw'igihugu, imipaka y'igihugu, akazi karakomeza nk'uko bisanzwe. Ari nayo message twatangaga ahangaha kugira ngo ingabo zumve ko u Rwanda rumeze neza rutekanye. Ubwo butumwa ngira ngo buri munyarwanda wese yabwumvise, ariko reka turenze amaso ubwo butumwa turebe no kuri ibingibi. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 muri 2025 abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ubukungu ya Afrika y'Amajyepfo SADC bongeye guterana baganira ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bizeza igihugu kwifatanya nacyo. Nyina amabaye hifashishijwe ikoranabuhanga ikaba yarabaye ku itariki ya 6 z'ukwa 3 2025 iyoborwa na Perezida Samia Suluhu wa Tanzania. Nkuko byavuzwe iyi nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango wa SADC bagize urwego Troika rw'uyu muryango rushinzwe politiki za gisirikare n'umutekano. Muri iyi nama bafatiyemo ibyemezo byo bavuze ko bizagaragarizwa inteko rusange idasanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa SADC izaterana mu gihe bavuze ko kizaba vuba. Ubwo Perezida Samia Suluhu wa Tanzania yafunguraga iyi nama yavuze ko akarere ka SADC kiyemeje gukomeza gufasha Kongo no kwifatanya n'iki gihugu n'abaturage bacyo mu murongo w'ubumwe n'imikoranire. Ubundi kandi iyi nama yihanganishije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ya Afrika y'Epfo, ya Malawi kimwe ya Tanzania zafushije bamwe mu basirikare bahirutse kugwa ku rugamba bagiye gufashamo FRDC mu kurwanya umutwe wa 23. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi, Perezida Samia Suluhu wa Tanzania, wa Zambia, wa Afrika y'Epfo nabo babashe kwitabira iriya nama yabereye kuri murandasi. Gusa nyuma y'umunsi umwe gusa Afrika y'Epfo ibinyujije kuri Minisiteri wayo w'ingabo z'iki gihugu yatangaje ko bikenewe kongera gusuzuma niba ubutumwa ingabo zabo zoherejwe muri Kongo biri ngombwa ko zibugumishwamo. Ubutumwa bwa Samir DRC bugizwe n'ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania cyo kimwe n'iza Malawi. Ibi Ministri Angri Moteka yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza kuri wa 5 ubwo yarabajijwe niba igihugu cye kiteganya gukura ingabo muri Kongo. Yasubije ko bakiri mu isuzuma. Yavuze ko abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ubukungu w'iterambere ryo mu bihugu byo mu majyepfo ya Afrika SADC n'ibyo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC bizahura vuba kugira ngo bigire icyo bitanga kuri ingingo. Yagize ati Afrika y'Epfo ikorera muri iyo miryango kandi umwanzuro wayo wo gukurayo ingabo cyangwa kuzigumishayo izaturuka ku byemezo n'imyanzuro bizafatwa n'iyo miryango. Nyamara uruhare rw'ingabo za Afrika y'Epfo muri Kongo rwanenzwe cyane imbere mu gihugu, ahanini ubwo umujyi wa Goma ujya mu maboko y'abarwanyi ba M23 mu kwezi kwa mbere. Abasirikare ba Afrika y'Epfo bakagotwa bakisanga nta buryo basigaranye bwo gusohoka. Mu kwezi gushize kwa kabiri ingabo zira kuri 200 z'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo zari zimaze iminsi zaragotewe mu mujyi wa Goma n'umutwe wa M23 zemewe kuva muri uwo mujyi zerekeza mu bihugu byazo. Ubuyobozi bw'uyu mutwe wa M23 bwatangaje ko abatashye barimo inkomere
bakomoka muri Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Gusa ntabwo ari abo ngabo gusa, kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babyuje muri Minisiteri yayo y'Ububanyi n'Amahanga yasabye ko intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo yacyahagarara ku kanya. Hari mu kiganiro umuvugizi w'iyi Minisiteri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye itangazamakuru, aho yagaragaje ko iki gihugu cy'igihangange cyabo yagaze ku ntambara iri kubera muri Kongo. Muri iki kiganiro yagarutse ku byo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yaraherutse kuganira na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Umuvugizi yagize ati dushyikiye abanyekongo hamwe n'ubwigenge bw'igihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ubwo Marco Rubio yaganiraga n'abakuru b'ibihugu byombi w'u Rwanda n'uwa Kongo, yabasabye gukora ibishoboka byose agahange kakagaruka mu maguru mashya mu burasirazuba bwa Kongo, kandi uburenganzira bw'ikiremwamuntu bukubahirizwa, ababyirengagiza bakazabiryozwa. Avuga ko kandi yasabye abakuru b'ibihugu byombi kubahiriza ubwigenge n'imbibi z'ibihugu. Tom Bruce yavuze ko igihugu cye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishyikiye ibiganiro by'amahoro biyobowe na Perezida wa Angola João Lourenço. Ariko twibukiranye ko uyu João Lourenço bisa naho yikuye muri kariya kazi. Ati twiteze kubona abayobozi basubiye mu nzira y'amahoro itegurwa na Perezida wa Angola hamwe na Kenya, kandi ko bashyiraho umukazo kugira ngo amahoro agaruke muri kiriya gihugu. Yashimangiye ibingibi avuga ko igihugu cye kizakomeza gushyigikira amahoro kandi ko cyizeye ko azagerwaho bidatinze. Ubumwe bwa Afurika, akanama mpuzamahanga ka ONU mu ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakunzwe kwamagana ubwicanyi bubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi kandi byamagana ibitero bikomeje gukorwa muri icyo gice bikozwe n'imitwe itandukanye n'irimo umutwe wa Wazalendo. Gusa nubwo bivugwa gutyo, hari bamwe bagenda bavuga ko yenda umutekano ku mbibi z'ibihugu nk'u Rwanda na Uganda ushobora kuba ari mubi, ariko ingabo z'u Rwanda zakuyeho zatanze umucyo kuri icyo ngicyo. Ubwo umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Ronald Rwivanga yabazwaga n'ikinyamakuru Igihe, yasubije agira ati twabizeza ko umutekano w'u Rwanda ari wose, imipaka irinzwe neza cyane, ikibazo aho cyari kiri ku mipaka cyarakemutse. Ngira ngo murabizi ko aho mama 23 yafashe kuva icyo gihe hafashwe, ntabwo turongera kugira ikibazo ku mupaka wacu, bivuze ngo umutekano urahari. Ingabo zacu aho ziri hose zirimo gukora akazi nk'uko bikwiye, zirarinda busigire bw'igihugu, imipaka y'igihugu, akazi karakomeza nk'uko bisanzwe. Ari nabwo butumwa twatangaga ngaha kugira ngo ingabo zumve ko u Rwanda rutekanye. Abantu bakwiriye kuryama bagasinzira, biriya bivugwa ntacyo bivuze. N'abavuze ibya mbere ngira ngo murabizi ko byagenze, ntacyo bageraho. Ahangaha yarashatse kubwira abantu bavuga ngo yenda u Rwanda rurageramiwe, ndetse n'abandi bagiye batanga ubutumwa busa n'abatera u Rwanda ubwoba, burimo nk'ubwo Perezida wa Kongo yigeze atanga, ariko mu minsi ishize u Rwanda rwerekanye ko mu by'ukuri umupaka w'u Rwanda urinzwe. Gusa ku rundi ruhande abasirikare b'u Burundi baherutse kuza mu bibogobogo ubwo abanyamurenge bagabwagaho igitero n'inyeshyamba za Mai mu ntangiriro z'iki cyumweru. Bakomeje kubwira abanyamurenge ko umwanzi wabo mukuru ari twirwaneho na mama 23, bityo ko ngo bagomba kwirinda ubufatanye ubwo ari bwo bwose n'iyo mitwe. Ku itariki ya 3 z'ukwa 2025 nibwo mu bibogobogo Mai yahagabye igitero, aho yabigabye iturutse Ibaraka, Ikalele ndetse n'Ruweba. Ibi bitero byatumye abanyamurenge baba mu bibogobogo bahagurukana n'iyonka birwanaho, ndetse babasha kubasubiza inyuma. Ahagana mu masaha y'umugoroba urugamba rutangiye guhumuza, ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zatanze umusada ku banyamurenge, bituma abarwanyi ba Mai bari bagabye igitero ku banyamurenge bahungira kure. Imirwano imaze kurangira neza, nibwo ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zahise zitangira kubwira aba banyamurenge ko umwanzi wabo mukuru ari twirwaneho na mama 23, bityo ko bagomba kutagira ubufatanye ubwo ari bwo bwose n'iyo mitwe ibiri. Umwe uherereye muri ibyo bice yabwiye Minembwe Capital News ati yitangaje izi ngabo z'u Burundi zeruka gutanga umusada mu bibogobogo, ziri kutubaza ibibazo biteye ubwoba. Bari kutubaza ati aho none ntimukorana na twirwaneho cyangwa mama 23? Ngo abasirikare b'u Burundi bababwira ko abo ari bo banzi babo baruta abandi muri Kivu y'Amajyepfo, ataba nibo banzi dufite muri Kivu y'Epfo. Yavuze ko igisubizo abaturage bo mu bibogobogo bahereza ziriya ngabo z'u Burundi, bababwira ko ari abasivili bafite imbunda zihishe mu mazu birwanaho igihe batewe. Ati twe turi abasivili bafite imbunda zihishe mu mazu twirwanaho igihe tugabweho ibitero. Hagati aho ngaho iri joro ryaraye rikeye rishyira kuri uyu wa 6, hariya mu bibogobogo haje izindi ngabo nyinshi ziguriyemo iz'u Burundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikaba zahageze ziturutse Ibaraka, izindi Uvira, aho Mai ituruka ikagaba ibitero ku banyamurenge. Nk'uko byavuzwe, ahanini iza FARDC zigizwe n'abavuga ikinyarwanda bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyamara nubwo Mai ariyo yagabye ibitero ku banyamurenge batuye mu bibogobogo mu ntangiriro z'iki cyumweru, iyo Mai bizwi ko ikorana bya hafi n'izindi ngabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo, ndetse n'umutwe
w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Usibye nicyo imyambaro iriya mayimayi yambara n'imbunda barwanisha bagaba ibitero ku banyamurenge babihabwa n'ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande umutwe wa mama 23 urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa uwo ingabo z'u Burundi zita umwanzi wabo mukuru umaze kugira ibice byinshi ufata biri muri territoire zitanu zo muri Kivu y'Amajyepfo harimo iya Karehe, ya Kabare, Warungu, Mwenge, aho ndetse ifite n'igice kinini irimo cyo muri Uvira. Ni mu gihe kandi n'umutwe twirwanaho ufite igice kinini cyo muri Fizi wamaze kwigarurira.